Силеhe bilimnähin sörgütüller toğunu sıllarga hapqostar ıhıllıbıttарын kennekten eňemtelek söhü ebi hılıga bolar Silehe bilimnähin ülete toqtauda. Usaldan ulhugar sürbetçe sıl bolan baran bıyıl söhü halıgın bilimnähini sörgüttüler. Usaldan uluha bıyıl okka otut bir tığınça hettu üstönne bulanağın süsette bırgın tolordu. Biligin söhü ebi hılıgar ülelehe sıljallar. Ol kurduk usaldan tığha istuatın производственный кооператива отайын саңатыгар мүрөбе кен келитигер төт бахынаға барыта сүз гасирге эбе сыған билигин 500 тонна эбеһи сынаштан ылымыт буланын толорду. Оны таһанан арылақтағы буян хаистыбаға былырын алтайтын кәдбет кыгыл степной борода ынақтарганан силе суктулар. Bu Silesке беге bu спакага быйыл от республикаттан берилибит качествоттан именно Силестер комбайнлан бербеппит. Оны таһанан бете бир урукку брагалды комбайны хайсоттан орын бирин Силестерке комбайнын Силехин оңорохжар. Оны уганытын битеренелер. Бу сөйі ахалыгын білімнәһіңе тыға хайстыбатын научный чинчиер институт сотрудниктары тақсан көмөлөһөн бәйлерин технологияларын келлерселлер сүбәма береллер. Bu bilgin silesti hece silespit kök kачествоты şügey many birinan bilgin naha toğaligine уже nayap iga sitehtenсеп очана üttere bille ebilliğe. Аспыт кыгын кыстаппыт кыгыл степной борода ынақтар ахалыктарын рационугар кыгыңы түгер бу силес курдук эби ахалык хаянда бар болохтагын өйдөн быян хайыстыба эхил үп карчы көрдөрөн бәйлерин баханаларыгар эби сыхан анал жамаң остон олохтоакту күлелир буланнактар. Kenara semeninen kehli jama ostон силес ыһаргына баханалакта онда быйыл гатөлелеһен эхил уже дөсөкүскө элбасилеһе уаргына тан сыгылсарыктыр. Билеген хайыстыба кыстыкка белемнен үлетини тасылжар. Ол курдук аспыт кыстыкка таксыбыт итагастыры туаратан итититигер итенне мостатын көннөрүгө үле барар. Оны серге үлеһеттерген төт квартиралар же тутуллан билеген толору хатчылыта ситтагына үлеһеттер көһөн калыяктыра. Нария Башкарева, Петр Аргунов, Саха телевидениета, Усалдан.